matakongo turai. Na boleh menumni, tola betul nabi katumba so, na boleh menumni, bibarar tagi tiu main bingon kirna. Na boleh menumni, dingitak, meni tiu bat kiki tu na betul betul bing karago. Yuta itu biasa nama tani kuat, kalau tak pakai kena lumai kita, masak. Saya bundo talnya ada, nabi karis tundunga, nanti mana bakal. Present sulit serang nunggu, bukan nantu nantu lebih ngerapi. Liutekin tu tiun nantu biasa yang mataksa kagak. Naka nsambule binaka talemena leni buwale na mataka binaka dikwa. Enda baka binaka tikwa na mataka binaka dikwa. Eno na bimaroi na bitakumaki na ndakalo. Kanta pinda batalikin ndol malani mataka binaka ngo. Enda mesha matale. Enda mebuliza talikin na bosa. Ena mataka binaka dikwa. Ena seperangani indala reda na dalisoni sana suriti kenda na ilolu subuna ulunda ndora tamasu kumisa kacoba na tamikima minolo malani na mitaza ketaleani kibichini na mataka binaka dikwa. Kimi maitu talena na munishara. Kimi bakaliba ulu na kunyaba mniana mataka binaka dikwa. Memikirkan keadaan kibichini, memikirkan loloma kibichini, memikirkan nomni bilutak, memikirkan nomni bibarutak, kirana lomni nalutak, melitagi kemat, memikirkan siongo, mengisama kanan di lomai kemat, kenali kemat, misalutu nomni buat, salutu kinan kelendina, ubu itu sama buleso, ubu itu sama buleso, ubu itu raweso, kapakah wasibini memikalu nomni nanti rokok, nomni nanti kai. Untuk bosa bina kata kira ni mandi orang tu. Kalau orang orang sekarang ni masuk, yang itu bakal masuk komuniti sunun untuk orang ni mandi soro. Kalau sekarang ni mandi bakal mula mandi cisu. Binak. Endana dara taleba sobu taleba talena dalisuni na madha Saudi. Dara rilis walenga. Sedaba enda sampai bulida main. Sedaba na kota na dahulu lesun na madha Saudi kami balik kenda na ngauna na lesun na madha Saudi na ibola ni periu kiwi kenda talanga kanta retiko na madha Saudi ni kena tegi butaki sekoya na nona lotu na ngoni turango cisu Karisto. Ratiki buna, uira na leo tini karua, uira randingi taki, uira ra kadhibi, mera melewena, na ministry, se uira na tisipili. Eva kai kama na binga sawe na bibaru taki nyalo taka, lakina teteani na lotu, kalak sarani, ali adhan kibira, wira kaya tagi tumivira wira ka sulivira na biala lati mani baka tegibu mani nangauna tabu kino kubura-bura mevira na tumbula ng kasing kaso ya parama kaso isake na kaso tekopi na biala lati sulivira na isiri kada ba may nangauna te bibi kino tisu melestal kina nane tigo mga turang melo malang kibira na iperiu adubira na bosa. Era sa tabu ki merabambauta na wali turango Yesu Kristo. Kara kandarela tukina ningaw na rasabi kalau may kina. Sabi kalau batamay. Kina binren reso era sotama. Nabiba kay halo lelay take so era lakot ruma. Kandarela telenga kina. Eso na bi tuku
e tukule ni bola tambo kana bukea abukea zake tara zake non realo le la yoya kata reda tiko na ena nandaliso ni mother south ni vambimbi takatiko nandaliso ni sekoya na tiko vakasongo di bata ni levu nanda tiko vakasongo di bata tareda kina nambula mentapi vakayalo ngangataki menta hungu matua tiko hungu matua ni tabi ndavakadora hungu matua ni tabi nanda solimbula kina sekona nanda vambauta nangoni turango Jesu Kristo andra tiko na mother south kababuli dikanta valevu na vikanta bulida mikina kana tareza kina nanda mbula inonda bewe kani otakina nanda kalo na madha bina Kongo tena ulutanga na tukutuku ena iperio na tukutuku ena iperio wambota ni okenda na vida nda sati korango esa enda saya ndua keliti ko ni bola ni wilingus lesoni ibosota nda lesoni iyo tukutuku ena iperio kana reza nda lesoni matawi na kanikwa bola ikutukina ruani tamba ikutukina ruani tamba ni sala ni tui ni sala rando dara na tui ni sala rando dara na kahanga ni sala rando daro era vilutaki ni dua na panua era lutaki ira na kena era vilutaki na tamba ngauna era lutaka na kena tamba tamata era vilutaki ena dua na panua ena dua na tiko antareza batiko dua mebakana mbani chokoleti ndarani kaya era non di tamba bakana mbani chokoleti tamba bala tokoya ya ketareza bina kaya na kaya rando ndaro ira na mbeti dulili ena surrender go rando lili kina ndarapata la kini sulu oya na yalo kakoto na ndo bolin ndo lisuni na matabi na kanikuwa na kasara ngole basara ndo wilingus sabe kabikenda ndo wilingus ndo lingus tiko maina iperiu wase walu tikine ndua iperiu wase walu tikine ndua patungo na kena rongo iya sakena levu ni vika sabaka abosta takioti sabaka ongo na nonda bete levu satiko ena linge matauni tiko ikwa sa levu mai lo malangi iyo sakena levu ni vika sabosta takioti sabaka ongo na nonda bete levu satiko ena linge matau ni tiko ikwa sa levu mai lo malangi Kebakani ndaba wilika na iperiu kena wase walu tikine ndua ko tikino ndalesoni kebakani nda siro sumbu talira ndaba wilika sumboya matata bina kana bika embita me weekenda na bosa nikaluwe na mataka bina kanikwa katina tikine ruwa ndangoli sombu ai tala woso tiau daramanda no guilo ai tala tena tikina tambu tena vale tambu ndina sa senga ni tarana tamata sa taranga na turanga tikini tolu ni rasa lesi kedenga na betelevu me baka zambora na mandrali kena isoro o koyongo
santo donu telenga kina vi koya na mbete levongo mendua naka me vaka dambora kineva ia ke vaka sa tiko ngai bura ko koya ena senga ni mbete ni rasa tiko na mbete era vaka dambora na mandrali me vaka na ibunau kine lima uira sakitaka ni vaka takara kine yalo ni vika vaka lomalangi me vaka sa vaka takila we mosese nakalu ni saboleka ni tarana vale tam kareda reda modakava na kakelenga me tautu wata kena vaka takara me vaka takila iwi iko na hulu ni panua tukan lomani na matanga bilaka ni kuah honda lesoni honda wilingus katiko ni ngone turango tisu nyoti no namai lako dhuruma nandelano kalibari merakina na namumbula nandaru mai bokola kilondori pala da niuto ya sa sampai zaki lako zaki vitamana kilomalangi mai lomalangi salaki tigo somo ena noni tigo baka turanga ena loma ni logi tambusara ena non tambetele sega ni sula bekendaro ni nunu ya sega ni sula bekendaro na lobo biba lo ngakataki bekendaro na matara vina kanikwa bebi bakarotak itu nanda wilingu suna matara vina kanikwa me sula bekendaro na nunu me sula bekendaro na longanga ni woni turango tisu sakti ko mani tu baka turanga mai loma lang na mentambe baka turanga mentambe baka tui mentambe baka betilevo baka betilevo na masula ketar di pada utu baka loma ni na mata binaka ni kwa anta wilingus osa wili karavik dan mata binaka ni kwa se zavanaka taru waranandu kutukira na mata binaka ni kwa iya sandevi kento nonda wilingus na mata binaka ni kwa eta na reda sombo nonda nakena abakando tatiko na nonda lesson na mata binaka ni kwa kantana reda kina ni rauli kani weekend etiko indona masu akena ivola tuku na chiu o kwanga ivola ni oti vida vatanan rau na ambaki na kena vola yoti na iperiu rotanan donan rau ada kavako tongo roda na masongo na vikaongo o tuku na vikemni o turanga mebakanga nikoni satuku na oti nikoni ambulia na vura membaleti kimami iongo turanga koni sareda nikoira na bimata ni tuongo era nanuma tu ni rasa senga ni naka era nguma tua kavaka gazani kimami ia kimami na nomuni tamata kavaka toka kimami meulu matua na lubemni enduamba ungu matua kamarenge tibaka lebu sasoli kinalingana yokan lomani oya endua na tiki ni masu niuti na kena vola ni peru tiki ni masu ya angai laurai mai ni boleh tukina na bonga ni masu ya ena nondra na kena bakarita kitiko nuira na tamata dimitaki era tamata ni via lalaki ena kena bokautiko ni bola ni peru kivira vinakati merang me muidi na alondra mera vakambauta
ngone turang o Yesus Kristo ya ni rasa sabi kalau mai no menuna lutu na kalu erapi pakai halo ngakata kada reda nai bola ni pola ipi pakai halo ngakata tiko kibira ni rasa melewe na nona lutu o na turang o Yesus era mera pakai halo ngakata tiko merakila na bakene thaba merakila na thaba ni non dingin sekwa na banu erna dhaba kedenga na mura mekan lo mani na mata binaka ni kuwa o santo la bati ko nonda we wasi na mata binaka ni panararama ni nonda wilingus ko sa wili ko tani weekend na mata binaka ni kuwa ni nararama nonda wilingus ko sa wili ko tani weekend na mata binaka ni kuwa se daba ko ni wasama na mata binaka ni kuwa nararama chiku bori era ni ndama be bota kidikina na mata binaka ni kuwa so chandala bati ko na iwasi na mata binaka na rama ni nonda wilingus nako na via rama tagatal nonda lesoni na mata binaka nda wilingus na reda na Same donan rau katini tikinen dua. Same donan rau katini na tikinen dua. Cuma kena kena rong. Sakaya ko coba buana nogu turanga. Motiko na lingangu matau. Meubaka malu-malu mutaki iramanda. Na nomu meda. Meitutu ni apa. Kanan tahu ni sama ya, kau ni sakai ko coba buat na nongu turang, mutiko ena lingangu matau, membaka malu-malu mutaki ira, manda na nongu meda, meitutu nyebang, kan lumayan na mataka binakan kuah, tuna chukura tu TV ni kacuba ngona nda kalau me tera me kabendo ni donde sekwa kena paka malu mutaki kupura kena paka malu mutaki na bindrendre me na mai tiko kwa ene no tiko baka turanga na mai tiko ena lia sana matau kata tu kina ena mata binaka ni kwa terus sana ngole sarani kina singa moni ki weekend ena mata binaka ni kwa ko tisu na nonda toi ko tisu na nonda toi kala lari tiko nonda leson ena iperiu kena wasin tua mana kini 5 kena kini 3 ya sembero ya dan oleh bana bakarua kena wasit kini kawalu bakarua kena wasit kini kawalu oni endakila na talanoa ni tumbale mai tolo ni ngoni sala yemio role rua karondo winga rabina ka disipil rua karondo muri tisu dan tolo ni ngoni sala yemio to vitalano kina ngoni turango tisu robitalano kina ngoni turango tisu rutana takatigo rau kibora ngoni turang na kaya do kibwa na mani madhawa ya penisiangan beka ni oni tugo bulangin beka na bono ko Jerusalem penisiangan ni reda penisiangan ni mai penisiangan ni kila na kaya wana wana turang o tisu ya kai bu dawa ke tugo no tisu ke birau rosa sesewa rosa ngani kila nombre bola tam
ni vola tambo guri satu kunia bale na ngauna ratu vita na tukina ni vola tambo da bendo bangata tanak Tanak. na tanak ni mateni 5 ni vola na tora mateni 5 ni vola ni Mosese ya dhubir tumena nevihim kena ketivim na baka mazala takivira ni vika kezoya itu kuni kwa tiko ndareza maina baka rua kena wasi tini kawalu yana tikine tini kalima kena tikine tini kaliwa ina uli kabike na tikine tini kawalu au na baka tumbura be ira na ndua na parufita me be ira na wekandra me baka takiko iya kona baka dhuruma na nongu puasa kina usuna iya na tukuna be ira na kakedenga kona baka rota be iko bukan loman ya se ngauna ni baka rua ya nambati ni udhiwa na chortan ni semberani ratako soba na chortan mera sambeani kila banua la tak konua itiku kila nona tukuna be ira Mosesi ni nambasi kamai endua na parofita endua nganawe kamdo endua nganawe kamdo na baka dhuruma ya kona baka dhuruma na nogu bwasa kina usuna na tuku beira na kakede na kona baka rota ya na ngone turango tisu karisto na nona parofiseta ni nambasi kamai para nontanganga ni nambasi kamai o kona nontanganga kayala takimai na baka tikibuke na wasi tulu tikini tin kalima kata reza kina kadang listale na baka tikibu wasi tulu tin kalima birau na bunda o ibi watakia tama iya kau na baka vemia zaki taki kemunrau kena ya lewa kina nomukawa kina nonakawa ya nambutu ngagia na ulumu kukoya ya kona ngagia na mbuku nyapa wanuya ya lataki mekina kukoya ya dareza tiko na kena lesu na mataka binakani na ituku bera na iperio na kena basika na nontanganga na kena basika okoya de meluta kikenda okoya na nonda tui okoya na nonda inui tabe kabikenda na Aisha kena waseziwa en tikine ono Aisha waseziwa en tikine ono kona ulika ni weekend na matanga na kankuwa nina sudu maindo na ngone menonda sa solivi koya weekend endua na ngone tangani ena baka tau kibi kwa na lewa ena baka toka ni adhana ko biba kurambuita ni baka bubuli na kalo kokawa katama ni ngau na tamundu na tui ni sautu bukan lomani na mataka binakani kuwa kwa saranga na nonda tui enda reza timo kwa na mai luta kikendo kwa na mai bivaka bulai kina nonda bula kwa na mai kauti kenda mai na mbuto kina nona rarama e viva kurambuta sulabi kenda nondonu mendazabi kalau mai na loma nona serao ni nonda kalau ni nonda turanga ena iperiu kena wasendua mana tikini 5 kena tikini tinkava azava na ka azava ni tugu umani koto ena iperiu waselendua tikini 5 kena tikina tinkava ninda wase na bitikini poloya ena tikini 5 tukuni koto kina na nona lumuti na ngone turango tisu nona lumuti na ngone turango tisu metui au nuitaka ena nomuni ngauna inange wili kana iperiu wasendua mana tikini 5 kena tikini tinkava
dasana musu-musu ka baka talano ay namataka binaka ni kuwa. Sebelum klani gobno na kena buni nantu biwasiti ko na mataga nikwa. Klani gobno na kani ron ni labetu mana nabaganana no itiwa na bagaru na wasitin kawalu ya. Na itu tu ke kati ko Moses na tikin tin kalim mani boli priwas tin kawal. Mai tokaru ta lokwa. Ena tigine tini mana tigine tini kalima tokorota gane tigine tini kawal bai ono botum burbira en dona profita mai be irna kanda me bakata kiko iya kauna bagatu na nongu bosa kina musuna iya ena tukuna beira na kakedenga kausa bakarota veiko iya na temata sana sengni bororong kina nongu bosa sana tukuna kokoya na edangu au na tarongi kwaiki. Klani dareda na tigina tingore na ipiru no ase ndua na tigina vai ni sayado me wasi bitake bir na ilus ni sa toto bat na kena ni sayado me wasi bitake bir na ilus ni sa tau kena na yada sa wasibia na yada klani tumeredeti kuna bukana na itu tule witi kuena ena wasi ono tali ni vola ni ena tigene ono wasi ndua ni periu ni sa kauta mai ko koena ulmatua ki bura saka mi duba be ko irkedenga na ingilus ni na ingilus saka biro ko sangisi ir na no na ingilus medang ki ir no na tal me ya buka lani saganiel no bona nanu ko en lomo ni volta ko ni sabori tagti la kumaya en mai tomanti mai matatsara en luki na wasi ndua non sa mai netalo non mai su nai vakambula dendo maga keruni torre de no bogana nan liba no wasi ndoni vole luki na tiki ne tolsangu luki kalbir na angilosi kakuni rere meri nikusa kuni lolo mo buana kalu kareda kosa kuni kana bo sudu mutalanga entona ngontangan kana vaka dani ko kochisu ena lebu ko kana bo tokai na lubi ko sa de dersala ena turanga na kalu ena sulebu ana tiku bo turanga ni taman ko tebita iya ena lewako ko ena matangali cheko ka senga ni mundu ena senga talenga ni uti no matentu Many. Lani sabut dia mai bobu dina nabagana na nungu non elatak non na maisu nei vakambula ka daredeki na tutule etiko mai ne voli ni vakarua kunda vuli etiko mai ne volo tol sauti ken non mai elatek go na mesia yen lukengo sa mai voton ditekin na provisea ni nambasika endua main kawanga mai biranga naka okwe etui lugar gostal tinga kina na peseno wasi diwa ya o bibina ta na tutungo na matagani ko ni rau ni dona tui kau te vi ko na tutuni bulo tomata no na kau ita na tomata pero ni shiro moyo ko me mai varita weekend nyo ko
non di vakambula tali. Na ya da tu me ya en vakarua mai tu kuni talengo en ipriu da talengo en tigina uli tiga en luki na ya da talenga mai wa toka ya de ki bo dona ya da wo sibda na ya da Jesu Kristo na ya ni vi vakambula dona ka tu tali tiko na leso nyongo mente me bukan di te birni pri bukan tasare tu mai ni opola sen ni bosa sartunga boy tau ki birna kauni tamatungo era kilabi na tuir na ibunau era kilabi na ka na lima na ibola ni Moses sen dona ka hembua o bir ini me bosti go bosa boy tau ki sartunga polo enan duanga naka era kilati go o bribina kan ni me boga tondi tekbir ni kwena kalower na magati ko ko probse te tu me ya ni bakarua sai kwena ngon sa mo imbasi kongo ka ya non di bakambul ni ka telebio ko na balbalda ni kai burubur kedangan baka ka chun no rusa so to ki chisu enam batini uti wa charte na boleh Enda baka beda na rarama. Ndo sa may wesi taka na mataka pinakan. Ndo taliti ko na rarama ya wasabi kenda na mataka pinakan kuwa. Dreu. Naka temeni naka dreu dolabina dreu dolabina ka. Au pamili nakataka ni rauni to guli dito ko na ibola ni piru ndo sa may ato ko na ikaroon ni lesson ni. Nakawala nga baka binakataka ni kuana nontanganga kuanta vital nota chungo sama nganga uti sa baka dora uti ko ya na vika ke de sara membaliti kenda merao weekenda na tamata tambusa ni nda wambauti ko ya na vika ya medaka nyoko ya esana liuta kikenda menu oko sana liuta kikenda ena ilako bu en vela lativo unda sala udur mongo ena nona mai dakabu ko na daga ni visorbaki ko ya nda raide tiko mai na kenan ramata tiko mai en bola lima nemo sese samai nda raide ngo na ibul priu sampai pokok tiap pondo ko sampai pokok dora sarang ko na daga ke pokok inda bomba utana daga ko ya me daga ko sana liuta gi kenda sinda ke postungo pa sana liuta ken sarang apa tambatan dua mendarau ni laku do rumah kira 6 bulan ganga ko inda na numutingo nyoko yang ana nonta ganga au marota ka indona tikina etiko na choni wasi tilkavitu tikina itu lundu wango ya saikuanga ngona mbula tau mundo. Amen. Mera kilai kemuni na kalon di nandondoanga ke Jesu Kristo konia talamai. Dari kina bagaimana numi kenda ni sengatal nindu na bunin ni nontanga sengatal nindu sa sengatal ni kaindu na ke bakanda pasangara indu na panua mendarawata kina na bulan ganga sa Induanga ko talay mengo o Jesu Kristo ko sa may nakabuting ko weekend. Nakakatangon. Dahil nagkaipangan diyo dito ko na village ko sa tumay liw. Yun daw ko nakatakan ni sa may yung kikyan na nangunit turang o Jesu Kristo midara ni bulang kangkaki na nilolong. Doon talaga tiginaw ko kasama takati ko. Tiko na andan daw vital na takati ko kaliw na matay ni Timothy o si Ruth kinilima yan. Katiwang ko ni sanduang bau nga nakalo kan duang bau nga nandaw bisorwaki ena maliw ni kalo ke irna tamata iyon na tamata ko Jesu Kristo balik indua nga iti ko nakenda maliw ngo o Kristo nga amen wana kalo ke makaenda na numa indua tale iti ko mo pabombotin ni siya nga o Jesu Kristo nga nanong nandaw bisorwaki
Okoe na kauti kenda takitiu. Sasenga talino eron. Sasenga ni omosese. Sa Kristo Yesu sarang ako sa namatana tayo kenda ti wana tamana may lumalang menda uwi soroba kanon dan daw ni tataro ti kana malyo ni tamata kina kalo pinawali bun rewa to mandeka na sarvali buena wasi na virara meso untuk mewasiatiko ada mata kami nakanipa karena biya wasya nga weekend na ni karua ni Samuel akena wasi vitu mana tikini tindi karua kina tikini tindi kaba arau tame kayo Yesu metuna virau na rua ya na tolingon di salemate emio rusa sesewa rusa senga nikila ni vola tambu gori satu kuniau tapi ndu sa tigo Yesu ni vola tambu makala na tikini tindi karua ni sauti vostigo na kalongo vi Samuel kapakan tatiko kivi nakuona tio tebita ni sauti na nomu ngauna ni kwa mothe vata ke ira na nomu ngasi kono vaka tondi taka na nomu kawa o kwa kalako mai na yangomu ya kono vaka tondi taka na nomu mata na nona mata ditu kini tinka tolu o kwa nga yana tarana vale kina ya dhangu ya kono vaka tondi taka na tiko ni nona mata nitu kata mundu kini tinika ba au na tamata kuyau au na tamana kuyau ia yana lubengu kukoya ya bakasa kitaka na kadha kukoya au na dhunrubi koya me baka sando dhunrubi koi me baka sando dhunrubi koi na tamata kina ka erando ya viti kina koi na lubeni tamata bekalo manyogo bosa ni kalu kibwana tio tevita nona yala taka tigo na tio tevita nambasi kama yendua mena nomu kawa nambasi kama yendua maivira na nomu tamba tamata na kina tamba ngauna ona baka tumbura kina endua maivira mena mai lewa mena mai tuita lengo kwa nonta pura-purongo sekon nona mai visireki nona vi mai vibakam bulai mata binakan na tugu kedengo solatiko Paula kibira na iperiu sekwa meradingoma merabakam bota mebi bakaya longa tagi kibira amen mebi bakaya longa tagi tio kibira na iperiu ni vika kedengo vosa tumekeni bola tambu ni dingi sama dingi taka meradavi kalau manona lotu na kalu nona onrabangan bota na ngoni turango Yesu sekwa meradavi kalau mayena dundu wenanganga meranguma tuatiko itabi rasa solimbula kina sekwa onrabangan bota na ngoni turang Yesu Kristo ko Yesu na nonta dau data ko Yesu na nonta dau ni tataro Reu. Pokoknya talenga nonton tahun tatar. Pokoknya talenga nonton bakam bula. Kena lesson kena ultang papalang kan. Jesus is our mediator. Jesus is our mediator. Jesus. Reu. Naka emeni mai reu. Reu au socia unu itako sa umaro ta kai dona tiki na politiko lai vol ni taka ndo vital no taka vale bro tiki no ni kai tiko bango na taka wase pati ni tin karua asa senga nambula ena bukuna en 2 tani ni sa senga sara en 2 tale na yada erukoi lomalang sa soli kivi irana tamata mendambula rawaki malbal senga talindo na yada nakasada kabo Yesu na nonta bunila kolak ngango Yesu Kristo senga talindo kaya kacungor na ipiriu to bulit to matang ko na ipiriu wa se diwa tigina tin katolu laksum me do tigina tin kalima iya ke sayangan nan rani pul makau ke na me ke nan rabusan pul makau ya lewan ni sakuri tagbe irna dundu kali me sab sabaki na ngonra ena votani ve nan rani Kristo
O koe sa wadambori koe buana kalau ena buku ni alu tambu tau mundu. Ia ka senga buana ta. Ena senga mbeka ni rau sara me buila ibikina na nomdo lewai loma mai na dhaka sakani mate mondo ngaraba na kalumbura. O koyango saya dokina o koya mendau tataro ena vela lativo merarawata kina ko ira kakadibi na vota tau mundu kaya lataki ena buku ni nona mate sai soro ni vala da kadaka uti ena ngauna ni vela lati tau manda senga lini talibi kenda na vivosa ni ala ke na vikai baru takatu na kalu weekend la kai meda kabu karisto ya raw weekend minda bagayuta karena nona laga kina nonda bula maruta kana lesoni enda buli tingol reu ni rani buke kenda na ipri bagayalongo menda na numatiko ni sengatal nindona ya sengatal nindona ra o karisto ena nonda bula na vale bundreu Nah, enda baka bina katiko kina rarama. Enda may huli dati ko na mata ka pinaka. Itaw rin lang na ibusutyo. May Parati mo na itutukoy ito ni BTV na karon sa umel na si bitwi. Ni waritaw lang na tino ko na karon sa umel na si bitwi. Katiyo na tinitin karwa, iya. Tinitin karwa kabango ni sawo tinanungaw na. Kako na madabata kirnum gasi. Iya kao na bagat taon dita ka na numukawa. Ukuya kala kumain na ngum. Iya kao na bagat taon dita ka na nono matintu. Ukoya nga na tara na balik kinedam, iya kao na bagat taon dita ka, na itigo-tigo ni nanomatin tu kata mundo. Au na tama na koyaw, iya na lubeng ko kokoya, kibakasa kita ka, na kada kokoya, kao na dunrubi koya, na bakasa dunrubi kokoya na taman. Koya na tamat kina ka, eran daw ya vitikin, koya eran lubing tamat. Oh, Wariti na tiginang wa. Kasi matiti wata ki na ipiru katu sa rito tiwa. Yan na wasi nduwa na tigini lima. Kudi birengilo sa kaya buwa kokoya. Yan ang doon na singa. Alubeng kokoy ko. O sa buwa tumburi ko yan singongo. Sa kaya tali. Ono taman ko yaw. Yan alubeng kokoy. Yan isa ko tamoy kokoy na ulumatua kibura-bura sakaya meduba biko ko irakenga na ngilosi niklo horito na bona nanungo durumu mai na kawa ni tebita ini vakaruoya horito na loloma lebu niklo okoe bolo tingo okoe mai yalataki buango menambasika ena nona kawan na turanga na ivakambula okoe voto kasartinga okoe vosi tingo ni ena tine kawalu tine kawalu sa vosta romo mosesi mai voto di tekingo ve tevita enga mi bol tiko polo virana ipriu mi pangatal tikino ko na vosa votoya na vivekan ni tama wata kena lubena wara ditio na bimbintigno ko matay daradales non rumbulo raw e volei viro ni tugu na kalu e bosabi moses na kalu talemo mai bosa talitigongo ve tevita e na wasebitu ni karoni samuel pivogaton de tekin ya dari dina tikina na non rumbulo mata oro ni lalang oro nam ruta mate volda moses tamata daulam alam batna kai chpide
masih kita lumai be tebita. Reda kini talno mati bola datang. Kira bisa toh. Dan rara bisa lecin tel dengan melambat. Kin nona lei ya tu sar me buki bertak nambulan ni urai. Suraya. Iya, gendari na kalau na nona lulom sang bontoni ali na mateni kamba si nona vending taki virau na itala talango na nonra ulai ni mai ni vengi ni kau mai basga kin ne wakambul. Na gere kin na kalau ki basaru ni pakai ngatak. Ya ruana temati bola da lei iba kota mai na iba takin tinggi bulan ni enda tiba kinongo via first degree madasar tu kan non ro offense ya nakalu le bungo nakalu ndolo long bagai ngata main na ruana bule bola da me mai basika kinne bula me baga tondi tagabikin ni raunan ganga ena bukunan don Amen. Maruta na tikinango ni naviwe kani mai dabute ke na turang naviwe kani ni dona bubal dona tam wate ke na luben wachisu na nonda ulu matua kau tamai lo malang na ulu matua ngo ko me mai biute ki burubura kame rau weekend ni boga tondi tagno nonda bulamende kila ni okenda enda tadina na tui na turanga ni turang Amen. ni nunu lebu na matagani ko kiwasaru ni boga ngata ko runa tamati bol da mai viso tagno non rumbula me rau ni basika kina nai bakambula o ni nunu lebu sarvia na matagani ko ni rau ni ko na tui na turang me rau ni mai boga to kai telga me utadina ka bo buli de kan dar na buendi ni tutungo en madi no asiono do murida mu tore de manitino madi no asiono ni abota buli de na kalobi retorno anticipil na masudi turang tu sitio pela tikine diwa tu sa tartu anticipil kine wal ke bango o ko mundunga ka ko ni bokate kira ni sa kila iliu na tamamundo na kaya nga bekimundo asamur no mundo kere wa itine diwa o ko mundunga masuba kongo ada mutukun tamai ke mami mai loma dari itu na wasi ulit tu mana karun Samuel tuan tu mikir kiapakah maniado me lenga na ngonyongo enaya du mena vagabulidi mena dunru mena vagabulidi esen ko tanne tu ya mai bir nei siril sibo Amen. dari non romai bala da nei siril nakalu ko tira bombul vagabuli dira ena vinga uni sala kuko eso benar ena non vina kat me marroir na Israel mer neoira era non katali tomata dingita ki nikelo o katala bikin to no matani ko Amen. katuna tutu ganam elma koronipit usatio ena matin pitro wasi rua ena tikini di wai kemuntona tambah tambete pagaturang amatin tu ya lo sama en non tatalanga okenda ni tutungo en matani semua na ibola dain den da doritikina en samoi lutun romukina dan numba ni sangani nunu da bobina boni tute ne de bona kalu ni tutu en borita junale sunungo nyokend en da tadina nakalo lebu ni lo malang
Mayala tengo bimiri. Oh, ni vio no matai ni ko. Ni rao, vio, bulan ng kanga. Rao vio. Ni kere wa. Belet. Kue na tamanta po lo malay. O kue talenga na tua kanta. Na bol. Naka. Enda baka bida binaga tiyo kinabira rama. Enda biwasi tawa tiko na mata kabinaka kwa. Wekan lomani na mata kabinaka kwa. Karena via washabiki na nakalatia. Kina wasi tolu. Yana tikini rosonga bulu kaliwa. Rosulu kawalu kina rosulu kaliwa. Wasi kona kina rong. Sanga isyanga na chiu. Sana kay mata ni tutani. Sa syanga na bumbula. Sena itokei. Sa syanga na tangane sena alewa. Indo sandu ambonga ko ikem do kelenga ena buku ikaristo tisu. Tina rosulu kaliwa. Ia ke baka do sani karisto. Do sanga ikawa ia parama. Keni tokei me baka na bosa. Ni alala. Wekan lomani na mataka binaka dikwa. Na via la tiongo. Ya non daru talenga. Enomu. Ya na mataka binaka dikwa. Mibi baka ya longa tagi tiko weekendar. Mibi baka longa tagi tiko ni tiku indua na inui. Ni tiku indua. Okoya ena rongo dana non daru tagi. Ni tiku indua. Non daru ndo ni tataro. Ni tiku indua. Na non daru tui. Mena baya longa tagi kendaru na mataka binaka dikwa. Mibi baka ya longa tagi. Mena bivaru tagi. Kina non daru mbula. Ko tisu na non danganga. Senga ni tui wala nga. Kasenga ni non dandau ni tataro. Ko tisu na non danganga. Kena le urutanga babalang. Jesus is our champion. Jesus is our champion. Ona reza weekend na Asia. Kena wase wasanga bulu karua. Asia. Wasanga bulu karua tikini katolu. Kabache na kena rongo. Ena lako yani mebaka nanganga kochioma. Ena baka ungeta na nona yalo katakata. Mebaka na tamata ivalu. Ena kaila kokoya. Yu ena gongolo. Ena ngumatu abe ira. Na nona meda. Yukan lomani. Ngona kaya yalo. Ena ndelano kalibari. Ea sambaya laibi kina. Ea bakan ruka kina. Nabi baka totongani. Ni buniga. Ea bakan ruka kina. Na nona via totongani taki kenda tiko na buniga. Ea dina kina na mena baka tekibu. Kena wasi tul tikini tintalima. Ea main butu gangia kina. Na hulu ningata. Na kaya na delana mai kalibari. Siya kwambe kango na daru nui na mataka binaka nikuwa. Siya kwambe kango na daru na pararabi kina na mataka binaka nikuwa. Kana terma ya nisa kalungata na tamata. Sabarabi bichoba kaya nita bichoba ndondara. Bikan lomani na mataka binaka nikuwa. Ko baka turi kenda tiko na mataka binaka nikuwa. Mendaru wakam bauta, mendaru taura matua, mendaru kukumbe. Era mendaru wakam bauta na ngondi turako Yesu Kristo. Tabe kabi kenda na Asia kena wasi 5 kaziwa. Mana tikini kalima, kena tikini rosanga bulu. Tikini kalima. Iya sayali nandina. Iya kokoya salakotani manadha sangai koberaki. Kasareza kochoba kasadhavua ni sasenga na lewande don. Kine kaono. Asareza kokoya
ni sasengen dua na tamata kasakurang buisara ni sasengen dua andau vi sorovi sanga ya vakadora ua na vi vakambulai na linganan dina ia na nona ya lo donu sa toko ni koya kini tin kabitu kasa sulumaka ko koya na vala donu me vaka na isasambai asa vaka isala eni sala ni vi vakambulai kasa vaka isulu ko koya eni sulu ni vi sausaumi kasa tutubi taki koya ena loma kata kini tin kawalu me vaka na nondra daka ena soma vaka kina ko koya na dhundu kina nonda meda ni saundundonu do ira na dhati koya kina vi yanu ena iya na vi sausaumi kini tin kaziwa ko ira mai ra era na rere vaka na yadha ichoba ki ira mai na dhanda ni mata ni singa na nona yuku ni salako vaka walubu mai na meda na vaka nduria na yalo ichoba na kuila me tarovira na tikini rosa ngabulu iya ena lako mai sayoni na ivaka mbula iyo ve ira na chekope ena saumaki mai na talendendre sakaya ko chapa bekan lomani na mataka binaka dikwa okoyo ngora no tanganga okoyo ngango ena mai visiriki kibikenda ya mai bivaka mbulai kibikenda na kata mata enda tiko enda mbula tiko pura ena kena tabanga bekan lomani na mataka binaka dikwa ni bera ni mai vadavarti kuna viwasi na matabi na katinda kwa ngango na nontanganga sambasi kamai na nontanganga kwa kaya taki tumai eni baka teki buki bura sambasi kamai ngo kwa viva nga alonga taki tiko kivira na iteriu ena nona tusana katiko paula mera kila tiko mera ngoma tua tiko ena dhabi kalawa erasa dhabi kalawa kina dobia wasia bikenda dona baka sama ena mata binakani kwa Ita meu tinengan dora bakasama. The Bible na kumwana kalo in the Sangha Merida that we are serving the best sacrifice out of all the sacrifice menangonaya. And the best high priest in the best sanctuary. Sanduan na kalonga talibu weekenda na buli wasi binilingana nindang garava na kakita nga best. And most of all, he's the most high. He's a king of kings and lord of lords. Kena gay bakto kay kenda talo ka nita menda ding tegi kenda menda royal priesthood pinakabali. Amen. Na sekoya be kalomba ni na mata binakani kwa embuli kendarutiko embuli ko kambuli ya utalenga ena mata binakani yana tangi dini mbula darumbula kina ndaru baka itabta kendarukina non darumbula batakira na non da itokani non da neighbors non da mbula ena bono ni zaka enda bi mali waikina sekwara non daruna tutakatiku non darubiwa kani batakina wani turango Yesu Kristo mena biwa koko wataki kiwikendaru mena sala wataki kendaru mena bingona kedesara ina darumbula wanitaka nagumasu na mataka binaka nikwa mena bizingo bitiko na kaluki na darumbula mena bilu takitiko na kaluki na darumbula kabaka wasibi ena nonda papa rautiko ena kena kadambote na bioni lomala ndaru waraka ndaru mesaya ndaru na waraka na nondaru tui na nondaru ganga nondaru ndoni tata ena maikoti kendaru na pura sabang ruta topa ndaru tawya taru oleh kona kalau ena masa sebenarnya ulu mau menamatana ada masuk ni mami kalau ena mata kabinakan kuah
Kiwa misama izabatale vike muni na mataka binako. Kima mibaka bina kataka ni mami kalona birara meso. Era sawasia na lube muni na mataka binaka dendai. Mibaka titombo taka kina ni mami kila ka membaleta kemuni. Ni mami kila ka membaleta na nomuni matani tu. Kiwa mikila kila ni naki lebu. Nomuni yang oleh mai pura-pura. Na inaki lebu. Nomuni sami. Liu kinapanua. Kwenye sayala taka mai kibiki mami. Mami kaloni gialo loma. Ni baro taki kima mitiko. Ni biba alonganga taki tiko kibiki mami. Isulebe kia mina yalo mikia minguma tuwa tiko. Mikia minguma tuwa tiko. Ni mami mbula ni biyo kani pataki kima. Ni gialo loma ni mami kaloni. Na singa binaka ni kuwa. Ni zenguba ni biba kaloni taki kina. Ni baro taki kima mami. Na bi zaka iso rana ole andikina bera ratu bolinga pale na bi tabe so rana ba kita kira kina kemikira no muni be mararoya no muni tawa no muni be lita ngami kalo kemiseni ule zaba bi kemni rauna no mami be lita na bata bina kongo mbola ni master nabi wata kita tala le pan non rombola romata ubani ni bizengu bitiko ni bi pakalo ni roma ne mami kaloni bonita mati kera utiko isole biro na mbola binaka ni cheki muninga na boni waile cheki muninga ko ni mbulia na yango ngelo ko ne mami kaloni atu bike munina kila atu bike mitelenga na lewa oni bi paka mbola kino rombola rusa suai ni no muni zaka ni mami kaloni kena paka sound ritiko no muni zina kena no muni rarama kibike mami na no muni tamata nyalo mani kaloni ke kalau tatu non rombola mata bale muleni mata bale bina kongo mai wuli dana botani kalu kami tambe na nomni sharao na mata bina babira ragai rongo zati kona pitala nongo kem kira nomni bi bakalo tata ninge maru kiwa mna shat na kadwa bi baka tondi tagiti kona nomni rolo kimna numira terang ralu bi kima rana wale ani korni puli na te utak tu tal tu kina na buli ne wami kalo ni sombutira na nomuni pe baka zengo jana ni salabata ke record ni maruira ni vita ko maki kina na rambola ni sulebir na bu kina kila kani wami kalo era bako ko wata mera tota kina o sakana ni mami masu na mataka binaka ni kuwa ni rolo mani roda sakana ni mami masu tamba ni victim na baro ko na baka muli na baka munduo nyalomani zenguba lebi pagalo tagi sakina kami sanga kirati kona beka ke zengo na sata lindo na yaka nazani mbola za ninganga ala sakani lube muni ko tisura ni mami turanga ni mami soro kaza talanga mene mami bakambola men tisu naka Many. Leni bina bali naka boleh bombo tani nama round the bob bina wana kalo en mataga ni kuwa ni round in the may be was Itali en none of us klani porque quem também da toso baten nanduan na ilako ken veti raramutito betigo na non de lesoni en bula tolo bongo na boleh the bob na wana nandon vengarabi na mataga ni kuwa Turanita, nagawali na yalo ba kariston dingom na kirkere me muni vingarabin matani kuwa kalib na pagabin na kalib na baka nandoka na muni yalo binak na matakani ko. Dan sigaboro to no may sigaboro ko to no may tumanatalkin nonda viusin nona ena lesson vivon taltikin ena matakani. Bina boleh mataka plani na tuman taltigo na tu nonda buli na be mataka kabumbud total na ulutan and then may tratigo na mataka lele mataka medo na ngono ya ono ni bina ka weekend en gravita bina singini kuwa kami vaklunga teken tiukin tura Na. amen